Jotono khulum kani channel lo kai tamung anor kani channel no subscribe khlai ko kai subscribe khlai ready ang ketal job advertisement ta online information related videos sanamo ga fadi tini kaisa ketal notification ailainai o notification kai IBPS ni bukhak tiri jakha gangka noro video no paitha jorate nai tungdi gangka saimana bagai gangkai fadi notification ailaina o notification na tamuni jakha gangkai omokai official notification ID IBPS Institute of Banking Personal Selection oboni bukhaktai ID Common Recruitment Process najaknai gangkai post tongnai naidi Recruitment of Officer Scale 1 to 3 tongnai tei Office Assistant Multipurpose tongnai in Regional Rural Bank Regional Rural Banks RRBs CRP RRBs-XI gangkai website official website angri ruana tomung norok visit khlainai di apply khlainai mosung khangkai inke ang ani WhatsApp group bori runai norok o PDF nani Telegram group tai WhatsApp group manai norok tomung no join khlaya ko gangkai ani Telegram te WhatsApp group norok join khlai di gangkai tomung norok apply khlainai mosung khai norok ang bai bo contact khlai mano gangkai apply khlainai ro mosung tongkhangkai norok gangkai naidi oro rijak tongo bobo bank amro IBPS ni under ro tong gangkai Tripura ni gangkai ko naidi Tripura Gramin bank tong Agartala Tripura o language official language angkai Bengali te kokborok mana nangai tomong na apply khalai nang gangkai angkai official website tangri ruana gangkai naidi oro IBPS ni official website tongo norok thangai visit khlai naidi gangkai eligibility criteria nailain nor video no paithak jorate nai tongdi kamka saimana bagai nationality naidi oro a citizen of Indian nang gatai o jaga o sajak age gangkai for office scale ni 3 ni bagai gangkai above 21 te below 40 office scale 2 manager ni bagai ingke above 21 below 32 years gangkai omo haikeno result tongo naidi takisa for office scale assistant manager ni bagai ingke above 18 years below 30 years ijaka ingke takisa tongo naidi office assistant multipurpose oro khai between 18 ni simi 28 years gangka apply khlai manai ingkai haipano sini bororok ni bagai 5 year relaxation rejaknai oro ingkai tomung no apply khlai mosung khai to noro apply khlai di qualification rok norok mili tongkhang kangkai ingkai norok tomung no apply khlaina musung tongkhang kangkai norok ang bai bo contact khaidi WhatsApp group angri ruano o description o video ni te o jaga o education qualification kai nai di office assistant multipurpose ni bagai ingkai je degree pass ungjak por apply khlai manai haipano local language mana nangnai oro sajaka te computer knowledge tongna nang gangkai te kisa tongnai di officer scale 1 assistant manager oro bo degree pass nongna nangnai haipano preference rejakai nai di agriculture horticulture forestry animal husbandry oro rogo je graduate khlaijak tongnai borokno preference ko bang rejaknai gangkai tomung norok ni qualification education qualification by mili tongkha norok apply khlai nai di ingke o video no paithak jorate nai tongdi tam exam nai exam fee busuk tei bai ke apply khlainai ang o video joto no sawono gangkai oro nai di application fee gangkai oro office assistant multipurpose ni to 175 nangnai sin borok ni bagai gangkamo norok online mode no ma khlainai registration khlaibai gangkai ade tokbo oro result tongo video no nai tongni paithak jorate norok ingke oro result khanai de preliminary exam prelim sungnai nai de multipurpose ni bagai reasoning tongnai tei numerical ability tongnai weekend mark tongnai de 80 mark ni 45 minutes ni exam nai geta kisa tongnai de officer scale 1 o jaga bo reasoning tongnai computer knowledge tongnai mokhe main exam o gangkai reasoning computer knowledge general awareness english tongnai hindi language tongnai haikeno kwbangma tongo nai de gangkai norok tomung no ikonai di Tripura gangkai english hindi te Bengali tongnai gangkai o jaga o je important point no simi ang norok no bujiruano je nangmani kaham khaiye gangkai tei toro important point to kroi haipano ikoro rijak tongo nai nai di photo ro busu ke
nor apply khalanya sekang ikon ID bahagi apply khalanya angka website da thangkai registration khalai registration khalai bai ikon ID oma haike documents ma rana nor te thumb impression ro tai handwriting declaration ro khali bai na ke mode of payment online mode khaino nor rang ma rana online khayai angkai oro tai general instruction nor tomong apply khalanya angka general instruction pori na di apply khaina sekang angkai jago sajak kanai di online registration nor khalai manai na di 7 tarik June nisimi 27 June 2022 jora apply khalai manai ke payment bonor aboni bisingo no mari na 7 tarik June 2022 nisimi 27 tarik June 2022 jora nor ni download na di call letter pre exam training nai na di 9 tarik July ni 9 tarik angkai aro call letter mana norok download pre exam training ni bagai te contact khlajak nai di pre exam training 18 tarik July ni simi 23 tarik July jora angke tai norok ni online exam ni prelim ni bagai ingko July August rogo norok ni manai tai online exam ni man August rogo haike kobang mano result tongo nai na di month result tongo ga jaga nai di vacancies oro kaibesuk tong angkai o jaga nai di Tripura Gramin Vacancy ST 18 ta post tongo multi-purpose ni bagai office assistant multi-purpose ni bagai angkai tomong nor qualification by mili tongkha angka nor apply khalai na musung tongkha angka nor apply khalai nai di haike no gobang post ni tongo officer scale 1 nor ni oro angka angkai to experience rok nango experience na angkai office assistant multi-purpose nor apply khalai mano ajaga auto experience na yarok je graduate pass graduate khlaijak tongnai te computer knowledge tongnai ngate local language rok saiman tongkha angkai apply khalai mane te exam center amo Tripura Agartala on tongnai exam center gangka oro to important point ikon ID photograph rok busuk scan of document or documents no busuk KB khlai khaijak nai oro reject tongo procedure joton oro sajak tonte self declaration omo tongo norok prelims puro norok omo print khlaiye norok admit card bai baksa matlang nai angkai norok tomong apply khlai na ni musung tongkha angka qualification mili tongkha angka norok apply khlai nai di ge oro to important points to kuru ingka angkai norok tomong o PDF no mana musung khani telegram ta ni WhatsApp group norok join khlai di ang WhatsApp group ori nai angkai norok oro nai di 27 tarik June ni sikang apply khlai na rek di angkai norok an channel no subscribe khlai ko subscribe khlai ready angkai tenin bangam sunung situ jotono no hambai.